Vi koji registrujete svjetlo i tamu, dobro i zlo, sastanke i rastanke, i one od kojih krik ledi se u grlu, i one od kojih radost nadima grudi. Vi galebi plavi i krvavi, vi što vam nije strano ni kopno ni more, vi prisutni što ne žalite zbog prisutnosti svoje, vi odsutni zbog kobi što grube nikad stići nećete, vi svi koji ste još u stanju da mislite o kome još, recite da sam živ. Dame i gospodo, cijenjeni gosti, veliko nam je zadovoljstvo što ste nam se pridružili na obilježavanju ovog praznika bosansko-hercegovačke književnosti i kulture, 103. godišnjice rođenja Maka Dizdara u gradskoj vijećnici u Sarajevu. Značajan dio života Mak Dizdar živio je nedaleko odavde, u kući u Malim Dajrama, i tamo napisao neka od najznačajnijih dijela bosansko-hercegovačkog pjesništva, kao što su Kameni spavač i Modra rijeka. Stoga smo i posebno sretni što njegovo djelo i 103 godine nakon njegovog rođenja i gotovo 50 godina od njegove smrti i dalje živi ovdje, u srcu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Nadamo se također da je današnji događaj i početak novog života Maka Dizdara u Sarajevu kroz nagradu grada Sarajeva Slovo Makovo i Makove hiže, koja bi pored Stoca trebala postojati i u Sarajevu. Danas ćemo najprije poslušati partituru Kameni spavač za gudački kvartet istaknutog bosansko-hercegovačkog kompozitora Vlade Miloševića u izvedbi gudačkog kvarteta sa Sinfonijete, a potom i recital Makovog pjesništva u interpretaciji glumaca Mikija Trifunova, Elme Juković, Igora Skvarice i Dine Sarije. Zahvaljujem se i Bošnjačkoj zajednici kulture Preporod, koja je uz fondaciju Mak Dizdar organizirala današnji događaj, kao i našim pokroviteljima, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo na čelu sa ministrom Anisom Krivićem, te gradu Sarajevu i gradonačelniku Abdullahu Skaki. Još jednom pozdravljam vas koji ste ovdje prisutni, kao i gledaoce koji nas prate putem prijenosa na Facebook stranici Fondacije Mak Dizdar. Uživajte i poželimo dug život jedinstvenom pjesničkom opusu Maka Dizdara. Sada bi zamolio profesora doktora Sanjina Kodrića, predsjednika Bošnjačke zajednice kulture Preporod, da nam se obrati. Dobar dan, ja vas sve srdačno pozdravljam i zahvaljujem na dolasku na današnje obilježavanje 103. godišnjice rođenja Maka Dizdara. Ovaj događaj zamislili smo izvorno znatno ambicioznije. Htjeli smo izaći u javni prostor, na trgove, na ulice. Htjeli smo ga organizirati širom Bosne i Hercegovine. Međutim, stjecajem pandemijskih okolnosti naše namjere su izvorne bile promijenjene i danas smo ovdje. Opet, dakle, nimalo slučajno u vijećnici koja je simbol, jedan od simbola kulture Bosne i Hercegovine, njenih temelja, njene važnosti, njenih dosega. Zahvalan sam fondaciji Mak Dizdar i njenom predsjedniku, doktoru Gorčinu Dizdaru, na inicijativi i pozivu da zajednički organiziramo ovaj današnji događaj. Zahvalan sam posebno Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i mlade kantona Sarajevo i ministru Anisu Kriviću,
koji su bez imalo zadrške odlučili sa svoje strane podržati organiziranje današnjeg obilježavanja 103. godišnjice rođenja Marka Dizdara. Zahvalan sam također i gradu Sarajevu, odnosno gradonačelniku Sarajeva, gospodinu Abdullahu Skaki, na podršci i na suorganizaciji zapravo ovoga događaja u hramu bosansko-hercegovačke kulture koji se zove Sarajevska vijećnica. Danas je tu u ime gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika gospodin Ivica Šarić, te se i njemu u tome smislu zahvaljujem. Zašto je važno govoriti o Marku Dizdaru? Zašto evo to radim na 103. godišnjicu rođenja? Mi smo dakle prije 3 godine obilježili 100. godišnjicu Markova rođenja. Tom prilikom imali smo cijelu Markovu godinu sa nizom kulturnih događaja, a ono najtrajnije i najvrednije što ostaje za te godišnjice jesu 2 knjige. Jedna knjiga jeste autentično i definitivno izdanje Kamenoga spavača koju smo uredili kao urednik dr. Gorčin Dizdar, kao pređivač ja. I druga trajna vrijednost te velike godišnjice bio jedan zbornik radova sa jedne značajne međunarodne naučne konferencije posvećene dijelu Marka Dizdara. Ta godišnjica, nadali smo se, dodatno će skrenuti pažnju na Marka, na vrijednost, značaj njegova ne samo pjesničkog, već i uopće književnog i publicističkog dijela za Bosnu i Hercegovinu i njenu kulturu. Ova godišnjica, 103. godišnjica, na neki način je podsjećanje na taj nedovršeni posao koji je ostao vezan za 100. godišnjicu i činjenica da nije riječ o okrugloj godišnjici zapravo govori na neki način o našem društvenom zakašnjelom odgovoru na vrijednost i važnost Marka u našoj književnosti i kulturi. Mi se nadamo da od ove godine na neki način u našoj kulturi, u našem društvu ustanovit će se svojevrsni Markov dan. Nadamo se da ćemo ga sljedeće godine, ako Bog da, moći organizirati u slobodnim uvjetima, da ćemo moći izaći uistinu na trgove, na ulice, da ćemo uistinu moći poezijom privući buduće čitaoce te poezije, jer ovaj Markov dan služi tome da afirmira Markovo djelo, da afirmira uopće književnost, da afirmira uopće kulturu. Jer to je ono što je svojim i književnim, ali i publicističkim djelovanjem, svojim ukupnim radom tokom svoga života nastojao ostvariti i sam Mark Dizdar. Hvala vam. Sada bih zamolio gospodina Anisa Krivića, ministra za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, da nam se obrati. I jedan poklon od fondacije Mark Dizdar, izdanje Kamenog spavača iz 100. godišnjice. Dobar dan, sve vas srdačno pozdravljam. Meni je iznimno zadovoljstvo biti u prilici pomoći u realizaciji ovakve manifestacije, obilježavanja. Mene, govorit ću lično, jer je u vezi sa onim što nije lično, mene Mark Dizdar prati cijeli moj život. Nekako je njegova bista tačno na ćošku gdje ja kad izlazim iz svoje kuće tačno ga vidim. Pa tako kad sam išao u vrtić prolazio sam pored Maka u osnovnu školu, u srednju, na ispite. Pa onda jedan period nije bilo Maka, pa su ga vratili. Ja nisam znao ko je to kad sam išao u vrtić, posle sam saznao. Kasnije sam saznao zašto je on tu. Posle sam ja čitao šta je on napisao i zbog čega je on važan. Mislim da ono što je Mak ostavio iza sebe za nas će uvijek biti aktuelno i mislim da svakako moramo biti ponosni na to. Današnji događaj je možda i prvi korak da napokon, pored svih aktivnosti koje naše društvo radi, da na neki način vratimo ono da Maku vratimo ono zbog čega je on nas zadužio. Kad god razmišljamo o Maku, nekako
mislim kako je on učinio mnogo više za nas nego što smo to mi učinili za njega. Iskreno ću vam reći da mene današnja manifestacija podsjeća, obilježavanje podsjeća na neke manifestacije koje smo imali u vrijeme kad također nismo mogli ići na trgove i obilježavati nama značajne datume na način kako bismo mi to željeli. Možda ćemo u budućnosti, sigurno hoćemo u budućnosti imati priliku to učiniti kako spada, ali mislim da sam čin da nismo poklekli u ovim vremenima kada zaista smo ograničeni, kada počnemo nešto da smirimo svoju dušu, da učinimo nešto za što osjećamo potrebu i obavezu. Hvala vam što ste došli. Drago Mako, sretan rođendan i svima vama. Doviđenja, prijatno. Sada bih zamolio gospodina Ivicu Šarića, zamjenika gradonačelnika Sarajeva, i također poklon od fondacije Magdizda. Poštovane dame i gospodo, ja vas u ime gradske uprave i svoje osobno sve srdačno pozdravljam. Imam tu čast, a i zadovoljstvo da se to prvi puta održava u vijećnici. Ja se nadam ne i posljednji puta, a ima razloga i zašto to govorim. Imao sam također čast i zadovoljstvo sa primadonom Amilom Bakšić da 1997. godine sudjelujemo u praizvedbi muzičko-scenskog dijela Modrorječje koje su napisali, komponirali Rada Nujić i Asim Horozić. To je bilo nešto veličanstveno. Sudjelovali su svi ansambli Narodnog pozorišta Sarajevo, iako odmah poslije rata i dosta kadrovski devastirani, ali to je bilo stvarno nešto veličanstveno. Hor, opera, drama, balet, filharmonija, i to je bilo jednom i nikada više. Skoro sam čuo, nisam imao tu informaciju, a nisam ni mogao imati, da je negdje u julu 2012. godine gradsko vijeće donijelo odluku da će grad Sarajevo od tada da će, ne mogu reći organizirati, ali financirati i biti pokrovitelj obilježavanja godišnjice i dodjele nagrade Slovo Makovo. I to je bilo, mislim, jednom i nikada više. To izgleda naš usud da sve što je lijepo doživimo jednom, dva puta ili nikada više, a ono ružno, nažalost, ni škola nam ne pomaže, doživljavamo više puta. Ja sam zato da svi damo sve od sebe, da od sada samo doživljavamo više puta ono što je lijepo i da ova manifestacija potraje. I svjesni smo mi da Magdizda će živjeti bez nas, jer on živi preko svojih dijela, ali ipak mi moramo uputiti one najmlađe, kako je ministar kazao, da je prvi put vidio nekog čiku, kako njegovu bistu, pa je poslije saznao što je to. I mi moramo na taj način to mladima da damo kao informaciju, a poslije mi da održavamo to. I ja se nadam, bez obzira bio nešto ili ne, sigurno da ću utjecati na to da se od sada, kad je u pitanju grad Sarajevo, ova manifestacija održava pod pokroviteljstvom Sarajeva. Hvala još jednom.
Kad je nekud gone preko oštrog drača, gradim most od ruku, njime da koračam. Sve dalje je vode preko mutne vode, ali čudom stiže meni sve to bliže. Glavu čistu meću pod oštricu mača, u sebi si viša, u meni si jača. Tebe više nema, al ti nisi nijema. Na nebu se javi ko crvena rana, o zvijezdana. Ase ležit, vojnik Gorčin, u zemlji svojoj, na baštini tuždi. Žih, a smrt dozivah, noć i dan. Mrava ne zgazih, u vojnike odoh. Bil sam u 5 i 5 vojni, bez štita i oklopa, da jednom prestanu gorčine. Zgiboh od čudne boli, ne probi me kopje, ne ustreli strijela, ne posječe sablja. Zgiboh od boli, ne preboli.
volju, a djevu mi ugrabiše u roblje. Ako kosaru sretnete na putevima Gospodnjim, molju skažite za vjernost moju. Parsuit Illirici, qua nunc vocat incola Bosnam, dura sed argenti munere dives humus, non illic virides spatioso margine campi, nec sata qui multo fuenore regat ager. Sed rigidi montes, sed saxa minantia coleo, castella et sumis imposita alta jugis. Pitao jednom, tako jednoga, vrli pitac neki. A kto je ta, šta je ta da prostiš? Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti. A zapitani odgovor njemu hitan tad dade. Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i posna i bosa, da prostiš, i hladna i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna. Davno ti sam legao i dugo ti mi je ležati. Davno da trava mi kosti, davno
da crvim i meso, davno da stekoh 1000 imena, davno da zaboravih svoje ime. Davno ti sam legao i dugo ti mi je ležati. Molitvu jednu jedinu znam. U ovom svijetu beskrušnom. Molitvu jednu jedinu imam. Molitvu o kruhu inosušnom.
kroz kamen živi nosih ruke dvije kao dva znamena. Sad ruke ove trudne žive u srcu tog kamena. Trebalo bi opet naučiti da slušamo kako dažd pada, pada. Trebalo bi se odkameniti i poći bez osvrtanja kroz kapiju grada. Trebalo bi ponovo pronaći izgubljene staze, one plave trave. Trebalo bi u obilju bilja zagrliti panične makove i mrave. Trebalo bi se iznova umiti i sniti u jasnim kapima ozarene rose. Trebalo bi one svijestiti se u tamnim vlasima neke travne kose. Trebalo bi na čas stati sa suncem svojim i sjenkom svojom stasati. Trebalo bi se konačno sastati sa već davno odbjeglim vlastitim srcem. Trebalo bi se odkameniti i proći bez osvrtanja kroz kamenu kapiju ovog kamenog grada. Trebalo bi htjeti i svu noć bdjeti slušajući kako dažd pravedni pada, pada, pada.
Godine 1936. godine 19-godišnji stočanin Mehmed-Alija Dizdar objavljuje zbirku pjesama Vidovopoljska noć, potpisujući se umjetničkim imenom Mak, koje će koristiti do kraja života. Makova mladalačka poezija inspirirana je siromaštvom i teškim životima ljudi njegovog rodnog kraja, a državna cenzura Kraljevine Jugoslavije zabranjuje gotovo polovinu pjesama koje su se trebale naći u Vidovopoljskoj noći. Meditacija seljaka Jure na njivi. Teško je. Negdje daleko, daleko strši glava mlina koji ne melje. Znoj. Zemlja je teška kao natopljena glina. Naša vječna slina. Čuju se ptice iz šipovog šipražja. To one se bore. Znaju i one za bijedu, za noć, za crne riječi snijega, za ljepotu hljebne kore. Dok nebom lete kola, velika i vražija. Avioni. Ptice se plaše, a na njih liče. Glava druga orača na brijegu horizont dotiče, a ja nad drvenim plugom glupo stojim, pogrbljena tijela, nad kojim su isto tako pradjedova uporna stajala. O, ja vidim, pa se za humničke seljake i zase bojim, jer zastale vijekove u meni brojim. O. Gotovo 20 godina nakon Vidovopoljske noći, Mak Dizdar u vlastitom izdanju objavljuje poemu Plivačica, kojom odlučno odbacuje pjesničke obrasce tada politički proklamovanog socrealizma. U ovih 20 godina Mak Dizdar proživio je Drugi svjetski rat i odvođenje njegove majke i sestre u Jasenovac, te svojevrsno razočarenje novim poretkom socijalističke Jugoslavije za koji se zalagao u mladosti. U Plivačici Dizdar nas vodi na nadrealnu ljubavnu odiseju, daleko od civila svakodnevnice. Mladić je širokim okom sve vidio, ali nije mogao ništa da vidi od sjaja sedefnih leđa u koje se zavuklo sunce. I sve je glasove slušao, ali ništa nije čuo od pjesme smijeha što ga je vodila pučinom nade. Kada je zaronila, i posljednji plivači zaroniše hvatajući u vrtove pluća posljednje krajičke neba. Bila su još 4 plivača i svi su bili goli, a mladić sa sanjivim očima, ciganin ili pjesnik ili neko drugi, to niko kasnije nije znao reći, bio je najgoliji. 4 ronilaca upornih i lukavih, mađijom što samo dvonožac je nosi u nevidljivom štapu ljubavi, pretvoriše se u morske lavove, u morske konjice, u delfine i kitove, probijajući jaki i pomamni sante magle. Smijeh je zvonio i zvao sve dublje u dubine bez dna. 3 građanina se utopiše rizikujući ime i zvanje, posmrtni marš i vijence i 2 metra ispod krstače. Samo je mladić još jurišao svjetionicima očiju i lukom stegana sve gladniji, sve žedniji. Kada je osjetio tlo, nogama lava protrnu od slasti. Zgrabi je, pograbi bakarnu od podneva, sjajnu od bisera, mirisnu od soli, crnu od tajne. Njeno tijelo zadrhta ko krošnja stabla, zagrljena dahom aprila i otvori cvjetove alga, korala, krinova, zvijezda.
On uđe bodljama smeđe volje u pore njenog disanja i predade se milovanju. Vrhovi jezika im se sastaviše. Točio je svoju krv u njenu nepovratnu i njega nestade u njoj. Umirući, osjeti prvi i posljednji put da živi. Ježevi se nakostriješiše, galebovi zakliktaše. Kada se u predvečerje na obali oznanila, crvena od krvi, u ribljem mesu, snažna od života, jaka od smrti, prolaz se sam od njena daha otvorio. Udovice sa suncobranima vrisnuše, kupači oboriše glave dobrih građana u pjesak tjeskobe. Plivačica se nasmija jetko otrovom jegulje, a sunce pade treskom u kose planina. U okrutnostima kruga iz 1960. godine susrećemo se sa već sasvim zrelom poezijom u kojoj prepoznajemo tipične Dizdareve jezičke igre i motive, koji će doći do punog izražaja u Kamenom spavaču i Modroj rijeci. Pjesma Šoljica kave posvećena je stolačkom umjetniku Branku Šotri, jednim od najznačajnijih jugoslovenskih grafičara, čija djela su nekada krasla muzej smješten u Stolačkoj Šarića kući. Mak je, tako kažu oni koji su ga poznavali, za života bio mnogo bliži drugim umjetnicima nego drugim piscima. Berači padaju na koljena kao na molitvu. Na prste, visoko, podižu se berači, kao da beru grane sunca, koje su tako blizu, a tako daleko. Vidim crne provalije na sve strane, mnogo otvorenih usta, malih i velikih, na onaj tanki dvopek među prstima lijeve ruke, onog što bič drži u desnoj. Ruke živih u grču crne su, i crne i bijele ruke. Jagodice će otupjeti u čekanju na igru, mada su bioskopi non stop otvoreni i restorani glasni. Pa dalje. Šta znači dubina sve novih i novih jarkova? Je li to temelj novih nasada parkova ili novih grobnica? Ne znam, ali vidim dalje. Daljine okolo svuda šatore razapele i za svoje vlastite noge zapele, a ovdje trese groznica. Ispod sivih oblaka od magle širi se vlaga smrti i boli kost bili svaka zbog goluba otprhlih. Gorak je ovaj gutljaj. Gorak je ovaj gutljaj, zaista. Koljena za Madonu otkrivaju jednu gotovo sasvim nepoznatu stranu Dizdareva pjesništva. Naizgled nespojivu sa monumentalnošću Kamenog spavača. Mak kao autor ljubavne poezije. Pa ipak, u Makovoj poeziji to nije tek obična, putena ljubav, već je žena ujedno i simbol viših spoznaja, te su kritičari u ovim stihovima identificirali i odjeke sufijske poezije. Pjesma Krug posvećena je Makovoj supruzi Seni. U ovom hodu pod zvijezdama hladnim polaznici smo trajni. Na pohodu, zvijezdi svojoj, ali samo si ti ona koja jezdi na mom nebu. Čas večernjača sjajna što obećava zoru. Čas zornjača umorna što nudi buduće veče. Kad staneš da odahneš i zemlja staje. Samo mirisno bilje, otrovno i slatko i kovilje
i smilje, udiše tvoj dah i ne prestaje za ljepotu otetu bez krika. I rana volšebno da baje, da raste kad se predaje. U sumnje toj priklona pravog znam da nisam sam. Nadajući dlane i suncu i munji, ali smiju se sebi svi oni što kriju, da vole pregršt cvijeća plavog, te izvjesna je od pitanja mnogih neizvjesnost samo. Ovamo tu rijeku što zaprepastila si juče svojim bijelim tijelom i na plač potonji, na tu kajnu jeku, kazala si srca laka i jaka, neka vode teku, neka samo teku, neka. Mjesto da se vratiš i da platiš tajnu u sobu što posivjela je beznadno u preranoj dobi, ušla si danas i gle ko bi njine sve stvari oživjela. Zaboravljeno ogledalo je palo i odmah se dalo. Probuđene stvari sad pamte te i zbog tebe pate. Tamo si i tu, posijana ko u drevnoj bajci. Iz lužine mrtve svoju pticu stvaraš, a viteza živog u stamen kam pretvaraš. Pa čemu onda ja da se nadam, što rekli bi pjesnici i davni i slavni? Valja da šutim, valjda i da se ne jadam. I šuteći tako u ljubavi vječno i vječno da stradam. Da kleknem neću, da reknem s Bogom, poslovno i jasno, bilo bi uzaludno i kasno. Jer desilo bi se meni ko vjerniku svakom sa njegovim Bogom, tebe da našao bih gdje kročio god nogom, u svakoj travci, u svakoj javci, u svakoj varci. Središte si strašno što širok krug oko sebe stvara. Ja trunka sam nemoćna što bijegom svakim sve dublje taj krug otvara. Miki. Hiža u Milama. Djedovska tu hiža bi stvorena, krepča da krepost u srcima ostane, pa neka je zato vazda otvorena za doste drage i velikane srčane, za sve pod nebom dobre ljude, za sve dobre bošnjane, za sve vojnike u velikoj vojni, što vojuje se protiv vojne i raznih drugih golemih žala, inih silnih i sitnih zlica, za sve one što u vijeku bježe iz svoje hiže, što se ožeže iz širokog ognjenog kruga u kojima zapaljene lomače leže ispod visokih krvnikovih vješala i križnih i kužnih. Za sve one što se opekoše, jer k suncu dalekom i velikom teže. Za one što pravu riječ u pravi čas rekoše i na stazi krvavog ishoda, što ruku im očekoše za riječ, da hljeb je hljeb, voda da je voda, vino da je vino. Za one kojima su meso smudili i ognjenim pečatom čist obraz žigosali, oni koji se vazda pozivaju ne samo na zakone zakonika, već i na zakone milosti Božje. Za one kojima su jedini jezik
u grlu iščupali, jer datu riječ nijesu odali. Za one koji su trikleto kleli, jer još ih nisu u svome mlinu samljeli. Za one koji nikada ne mare za starostavne, niti za nove care, koji ne mare za kralje, niti bane, ni bojare, za njihova moćna blaga, za dukate zlatne, za dinare, za te zle pare. Neka je zato djedovska hiža vazda i širom otvorena. Za one koji na mučnom ročištu znaju za riječ blagu i čistu, za riječi koje su jednako dane, za one daleke, neznane, kao za ove uskute što su nam bliže, za one hude što život bez jala žive, a život im se povazdan ruga. Neka je otvorena za neznanog brata, neznanog druga, za one koji tmici svoje tamnice u čami svog čamovog tijela zbog toga pate, žudeći da slovo ono bude za svekolike ljude, da se svi oni konačno sa tim slovom zbrate. Neka je zato djedovska hiža vazda i širom otvorena po svu noć i po vazdan za onog kto davno već je pošao i sada po tmuši gazi, veoma trudan iz daleka, ali zna da stići će jednom budan tamo gdje nek toga čeka. Neka je zato djedovska hiža širom otvorena. Ako li kto ta vrata kreposti u sebeljublju svom zatvori, neka se hiža djedovska do temelja sori i sruši u mojoj duši, u obor čađavi neka se obori, u gar goli, pepeo crni, neka se u veliko ništa, neka se satvori, neka se u njoj, ko u satanskom logu, izlegu skorpije i zmije. Oprostite. Svi vi kleti i prokleti na ovoj kletvi kletvenika, ali hiža djedovska, bez milog gosta i dosta, hiža moja, ni hiža djedovska, ni hiža tvoja, više nije. Zbirka Modra rijeka objavljena je 1971. u godinu Makove prerane smrti, u 54. godini života. Istoimena pjesma, koja je prvobitno objavljena u drugom izdanju Kamenog spavača, smatra se krunom Dizdarevog cjelokupnog stvaralaštva i poveznicom između tematike bosanskog srednjovjekovlja i starogrčkog, to jeste širog evropskog kulturnog konteksta koji dominira zbirkom Modra rijeka. Modra rijeka je u sebi sažimala cjelokupnu mudrost Dizdarove poezije, ali i otvara nove vidike prema onome što se nalazi s one strane rijeke. Nikto ne zna gdje je ona. Malo znamo, ali je znano. Iza gore, iza dola, iza 7, iza 8. I još huđe, i još luđe, preko mornih, preko gorkih. Preko gloga, preko drače, preko žege, preko stege. Preko slutnje, preko sumnje, iza 9, iza 10. I još dublje i još jače. Iza šutnje, iza tmače. Gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga. I još huđe, i još luđe, iza uma, iza Boga. Ima jedna modra rijeka, široka je, duboka je. 100 godina široka je,
1000 ljeta duboka jest. O doljini ne sanjaje tma i tmuša neprebolna. Ima jedna modra rijeka. Ima jedna modra rijeka. Ima jedna modra rijeka. Valja nama preko rijeke.